Ekitabo ky'okutandika eshura ya 23 okufa kwa Sara. Sara akamara emyaka 127. Egyo niyo myaka eyashikize. Yafeera Kiryasi yaraba niyo Heburoni omunsi ya Kanani. Aburahamu yataho omu ihema kurira Sara n'okumucyurira. Yaruga aha mutumbi gwe yashohora yagambira abaheesi ati ndi omunyihanga kandi omushuhi omuri imwe mumpe omwanya gw'okuziikamu mbone kuziika omufu wangye andugye omu maisho. Abaheesi bagarukamu Aburahamu bati mukama wiitu tuhurire ori omuntu mukuru munonga omuri itwe ziika omufu waawe omu kituuro ekyo oratoora n'omu bituuro byaitu byona tihariho n'omwe omuri itwe orakwima ekituuro kye ngu otaziikamu omufu waawe. Aburahamu yimuka yinama omu maisho ga bakama b'ensi abaheesi. Yabagira ati kumurabe nimwikiriza ngu nziike omufu wangye andugye omu maisho mumpurire munyeshengyerereze Efuroni mwene Zohari ampe enyanga ya Makipeera eyayine eri aha mweru gw'ekibanja kye agingurize omu maisho ganyu nk'obuguzi bwayo kuburi gube omwanya gwangye ogw'okuziikamu. Kandi obwo Efuroni akaba ashutami omu baheesi. Efuroni ogwo omuhiiti yagarukamu Aburahamu. Abaheesi boona babaire nibataha omu irembo ry'orurembo rwe bamuhuriire nagira ati ngaha mukama wangye mpurira ekyo kibanja nakikuha n'enyanga yamwo nabikuheera omu maisho g'ihanga ryaitu oziikyemu omufu waawe. Aburahamu yinama omu maisho g'abakama b'ensi. Yagambira Efuroni boona bahuriire ati korabe nookisiima nakweshengyereza ompurire nkuheereze obuguzi bw'ekibanja nk'okuburi kandi ikiriza obutware nanye mbone kuziikamu omufu wangye. Efuroni yagarukamu Aburahamu ati mukama wangye mpurira akabanja kari kugurwa shekeri z'efeeza 400 nikyo ki ahari iwe nanye mbwenu ziikamu omufu waawe. Aburahamu yikiriza Efuroni yamurengyera efeeza ezi yagambire omu maisho g'abaheesi shekeri 400 z'efeeza ezirikukoresibwa abashuubuzi. Okwo niko Efuroni yaguzire ekibanja kye ekyabaire kiri Makipeera ahari kureeba Mamure ekibanja n'enyanga yamwo n'emiti yoona eyabaire erimu okuhika aha mwatano ogwabaire gukyehinguririize byahamibwa omu maisho g'abaheesi n'agababaire nibataha omu irembo ry'orurembo rwe kuba ebya Aburahamu. Bwanyuma y'ekyo Aburahamu yaziika omukazi we Sara omu nyanga y'omu kibanja kya Makipeera ahari kureeba Mamure niyo Heburoni omunsi ya Kanani. Ekyo kibanja n'enyanga yamwo byahamibwa abaheesi kuba ebya Aburahamu n'okuba omwanya gw'okuziikamu.